sekarang aku mau main trampolin sama ondel-ondel. Wah, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Gaisan. Kali ini aku lagi ada di Playground. Ini nama Playgroundnya. Ini ada kira ada mainan apa aja ya? Ayo ikutin aku. Ini ada mainan lain teman-teman. Yuk kita main yang lain yuk. Aku mau main perosotan itu. Ayo ikutin aku. Oke. Aku mau naik perosotan nih teman-teman. Wah, ada mainan ondel-ondel teman-teman. Yeay, aku menemukan ondel-ondel. Wah, teman-teman, kayaknya ada anak siapa ya? Oh, ada di sini. Kalau gitu, aku ajak mainan ondel-ondelnya. Aku mau naik perosotan yang itu, teman-teman. Ini panjat tebing teman-teman. Aku mau mainan naik panjat tebing. Aku mau main jat-jatan sama ondel-ondel teman-teman. Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Teman-teman, sekarang aku mau main air mancur itu, teman-teman. Do you know the Muffin Tapi aku mau ganti baju dulu ya. Man, the Muffin Man? Do you know the Ayo teman-teman, kita main air mancur. Oke. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane.
lingkungan. Wah, teman-teman, aku udah capek mainnya. Udahan dulu ya.